Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. KSA Bukajan District Committee atumpen leadership training amai ke padupon. Preni phaing koyarni anarlo por phai krohini rajiti mapor malom Bukajan auditorium hola longkarbi students association mate thi hekpen KSA lamding ro tiripi amai atumpen kapin khat ponateng si Bukajan District Committee atumpen chepaterpi ponsi KSA leadership training amai ke paman pon labangso KSA leadership training amai along Bukajan District Committee me phuraju ingling pen kechari pon amai along desoiteron chonbang Bukajan District Committee pen alohi pachini pon Bangso amai along alohi sarpo aman ben karbiang autonomous council diphu em surjo rong pharche tongdun anparta KSA BD sar laichan ingleng KSA tiripi mephu Thompson rongpi KSA tiripi kongchon bang sumiti monga tum penchenglo KSA tiripi along klembang phu bang phiatum chetongdun labangso KSA leadership training amai along alohi sarpo atum pen KSA tiripi atum pen arsik jik lapen KSA along klem nangji nonapor riso jang jasemet locharli anathu anso se kapaprang du nangji aputhak than pachini pon KSA leadership training amai long KSA Arnam Langpi branch HDP branch atum pen chenglok kaprek branch atum ta chetong dun pen mesen pen mai long RDP dun Bukajan pen sarkuru pe Karbiang long news Fransi Rangki nantum kado kami pastani ma Karbiang long kilang arab pastani Fransi kabi lucana song mahin pen kado bajalo niltum pini kabi lucana song Bukajan district committee pen labangso leadership training ibinang kok alam thege labson hello je Karbiang long stami student atum padang te non owe kimi ariso ija atum lo kachali ya prangsi hekvek nangji lapen lo kachali abe polodang te khai stami latum jirai kom theke lapen pirthe along competition along li done daji posi pini lahai education na puthak nitum pinang kithe giding dupen nitum pini jingwai ponlo aprang ki bangji phan anso se lokajali ke paprang dunje phan padang de Karbiang long sami hemprek long ledang lasi hemprek ki palong dabje phan lasi pini ahok pet pen jingwai pon nanti tumla Karbi Lucharli asong men jasemet la araki hormu ki choputak nanti tum hin ben kopi ko ana sai klem ponji la pen ki klem ponji nilitum Karbi Lucharli asong pen kidam tang pors tami dak Bukajan nalong nilitum pinang adilar la drugs kicho adilar roba sami pinang nep pensi police arideng sami nilitum hodai ponlo lapen non kibang jilang stami netum labangsu drugs abangke netum kupalo awareness stami netum claim onji lapen jongsi mithang ariso ejang dum sami labangso akicho drugs kicho lapen kirimang do pulutan tengte netum nepsi alang netum phan aku police ari deng sami netum hodai bonji lapen labangso environment ke pavidai pasami netum Karbi Lucharli asong da Bukajan district committee ahin sami netum unada bangke body ponji nanti la kulat malom idnut bahini mate loson pinaan ki thek ponlong do la school dun bom pen school addressing thang pen pine biris sikhor pini loson ka chunam tum ta du do losi bang so buthak nanti tum kulat ki bi phan pi pachini la so chatai pen ahok lo labang so lam thes tami jet school ben kulat labangke pinangana distance donangji laso puthak bang niltum ki klem pontang bang ke ave sabi niltum lasami Chokihola English LP School along special health camp ke pamanpon Nilip MSC constituency ke parlo Chokihola English LP School along special health camp se ke langpon amai ke padupon Preni phaing koyarni Chokihola English LP School along special health camp ajai mekke dengpon em surjorong phar ahin pen phita ingti ponsi ingpu ponlu laso hut kache tongdon nili BLCC chairman Vincent Ronghang abarim MSC Samson Tiso Chokihola BPH Dr Tenjing Ingti Philimon Milik Chokihola Thana Mephu Ilison Timu Chokihola English LP School principal Pinar Zari lapen ongdong lo Charlie atum chetongdon lapen ongdong rong arat atum sidami chetongdon Labangso special health camp ke paman ponang koke cheklo John Thompen ephong ablok tin along aphan ke panongpi sangpi marmate women satuma phan oso chopat heahut kisung ke phojok plotji aphan laso akisompen ke pajok ji aphan lapuson asai dengponlo
Labang so amaya long kado kabe bang pharoi si sose oso chopathe bom asar pimara tu mesen pen se chelang pon lapen ke bang je aningkan pen ke prabjen pen nilip along mesen pen medical ibia hem ki kim ponji aphan saideng ponda poputa iema hin pen than pachini pon choki hola pen philip tiso karbiang long news lalo ladak isi kenang sothetan puya la hala pu ajengan id talo isi conference so afana kenang sot conference hall kenang sot bolam thi do lalo la si kedamtang adiman ka prang pada dolo office tamela mangsu budget long thapon pu joni lo si non dalam thebang si chak kono si ke bangilang 23 24 la bangsu aning kana ana budget pen sila bangsu id kam conference hall so ki poni pan kisik pun make dulu si langpon nang non budget nang lele lang ba in election plan deng kon pelang tapi ke deng pon ni kisik pun sa hok lo bang tangte sarla chukela BPSC long doctor sa tuma quarter bang ke ban pi kan sar SDC akai prang pen ta hai pola sila bang so hemikin ponji phanang le iam ke do sek peni our sai ki ponji do maso kelang lo same lo la so budget long ke damtang kecerai aku deng pon bang claim pun te pasi dong lo sinon bori pon ponili la si tangka nang ta kom hekti si ningkan si dong si puti phone se la construction of hanpole chati so ang bong si karbeng long ato kan medical sub center pen chenglo hospital kutini ke lang ponang si udan ke bori pon po non kedamtang asawo non repair apan renovation apan asawo tangka pimon ada se konon nilihin ta pining manon ke bangi financial year pen nila sap pipon tupo ako muning tu boy bet ki une po se asap ke bangilang nili phanyong si ningkan phone podo den kan phomong isi ke claim poni phan boi pon po laben ladak doktor laben nurse pini dakta kaduri dulang sarlap so kipabat ponji phanang lip sini doktor lo ba staff kaduri lake ladak det kali no hokta kaduri sadilo the mu pen tum than lo de doktor aso appointment recruitment la bangke karbeng lo Thomas Council pen lagi dengan la bangke state government mesti appointment GPP through APSC Assam Public Service Commission mesti GPP sikidam tang ningkan kit home bag dulu bon la bang so Assam government pen doktor appointment GPP pon ba recruitment ke deng konpe hala so joini masih karbeng lo pute ola sam si shortages dulu sada recruitment dulu pute karbeng lo kan bang ana doktor ne nang pipo siap kota nang pipo hasap kota pe siap ko jenda pro mesti kunan ma bang so thaktu padodo stame non mang recruitment ave masih doktor akimida nang le delo aban tu retire bomlo ba transfer dam bomlo masih dolo masih recruitment dulu pute no dak nang le lo le pung dela bang ko pabat pun po same thing staff bang ke la appointment kipia proses do bomlo ako non ta interview ke hangi pan ke sik dolo kalau suka sik holo le pute dak retire tang apus aku filap ki pan ke Langhen constituency ke parlo jaipong pathua klamalong BJP felicitation mati karcho amai ke pamanpon Preni Phaing Koyarni Langhen constituency ke parlo pon jaipong pathua klamalong Langhen constituency local EM VDC chairman lapen jaipong LAMS chairman atum aphan karcho amai pedopon Labang Swamaya long Langhen constituency local EM Billy Mohon Khaklari sitame chetong dun laben ningkan kep soselo aprang penta Langhen constituency along ke karbi akhe ke arpu ke the aman ke long dun de pen lang bon seta pining aningkan ke kopai ke mi pen ajok Langhen constituency pen VDC chairman chepalong abang phu bersing timunga phansi arpu pekpondo lapen maya long bangkep sose APHLC Congress lapen ASDC asong penta BJP asong along chepa ogdun lo Labang Swamaya long EM Billy Mohon Khaklari kaning jepon atengke nonamat ke kaching thor among abangke nangli thekhe pusitame ningkan phok khechari angbong pensi development he hui ke pipon bom popusi lamthe jaite ka lapen jaipong health center sitame doctor lapen nurse atum aphan thir klung pen kepa doji aphan sitame kedo adim sitame repairing pon bom lo pusi EM Billy Mohon Khaklari pen ning jepon phuloni pen oro ning tikathar karbiang long news PSৰ সভাপতি সম্পাদকসকলে স্পেচিয়েলি আমাৰ লাংহেন নাৰ্চাৰী কি কয় জাইপং মাৰ্কেটিং লেমছৰ মানে নতুন চেয়াৰমেনক আৰু লগতে আমাৰ লাংহেন BDCৰ চেয়াৰমেনক আৰু লগতে মোক তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আজি এই মিটিংটো অনুষ্ঠান হৈছিল আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আজি আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মীসকলক তেওঁলোকে আগতে লগ পাইছোঁ যদিও তেনেকৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে পোৱা নাছিল আজি কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে আমাক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু
মই তেনেকৈ ক'ব নাই যিবিলাক স্কিম আছে মই সেইটোৱে অলপ কৈ গ'লোঁ আমাৰ যিটো নেকি ইয়াত মানে হস্পিটেল আছে 20 বেডেড হস্পিটেল এই হস্পিটেলটো ভাল কৰিব লাগে ৰিপেয়াৰিং কাম অলপ চলি আছে মই সেইটোও চাইছোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ আগতে পৰিদিনাখন মই আহিছিলোঁ জল জীৱন মিছনৰ আমাৰ জাইপং যিটো নেকি ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আঁচনিৰ অধীনত জল জীৱন মিছনৰ কাম চলি আছে মই সেই কামটোও সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ঠিকাদাৰক লগতে আমাৰো অফিচাৰ পাব্লিক অফিচাৰক মই সময়মতে কামবিলাক হয় আমাৰ যিবিলাক বেনিফিচিয়াৰী আছে সময়মতে পানী পায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কথা দিছে যে সময়মতে কাম কৰিব আৰু লগতে ইয়াৰ যিটো অভাৱ আমাৰ লেণ্ডছৰ সদস্যসকলে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে এটা দাবী উত্থাপন কৰিছে যে আমাৰ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ তৰফৰ পৰা আমাক এটা ইয়াত ৰেষ্ট হাউচ বনাব লাগে সেই কথাটো মই তেখেতৰ দাবীটো মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ গ্ৰহণ কৰি মই বিশেষকৈ আমাৰ কোঅপাৰেটিভ EM মাননীয় শ্ৰীযুত গামবুঢ়া কিলিং ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু লগতে প্ৰয়োজনীয় CMৰ লগত আলোচনা কৰি এই মানে IBটো আনিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম বুলি তেখেতসকলক মই ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ যিখিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে কাম কৰিব লাগে সেইবিলাক পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ থাকিব এতিয়াই মই কথা দিব বিচৰা নাই যে ডাঙৰ কৈ কিনে যে কথা দি কিনে কাম কৰিব পাৰে সেইটো নহয় তো প্ৰথমতে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ মই আৰু তাৰ প্ৰমাণটো মই ইয়াৰ এখন কৰোঁ বা সেইখন মই নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতে হোৱাৰ পাছতে জাইপং যিহেতু আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল তাৰ ওপৰত আমি সদৰ ঠাই ডিপুত অহা যোৱাৰ কৰাৰ সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা এখন মানে মই সৰু গাড়ী এখন দিছোঁ আৰু সেইখন গাড়ী এতিয়াও চলি আছে তো এনেকেই কিছুমান জনহিতৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে মই মানসিকভাৱে এতিয়া প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু লাহে লাহে কৰি যাম বুলি মই